tse pedi hantle mme botshabelo yona hantle e tlamea e be le dikoloi tse 4 Asamohe mo mamedi motle mona ke bua le MMC jwalo ka so mona ho marangrang a le Sedi FM ke eno jwalo mo shebile man ke MMC ya ka mona e shebaneng le ho phuthwa ha matlakala e shebaneng le ho phuthwa ha ditshila tsena tse banteng kare ho metro ya Mangaung ho tloa Vepenar ho tswa Diversop ho tloa Diversop ho ya fihla Soutpan ho ba kaofela tsona di wela tlasa Mangaung ho ya fihla le mane Thabantjhua o kena le bo botshabelo o ka di bitsa ka fela di SN di W ho ya ka mo ka di bitsang ka teng ya mme wa ka o sa buile ka di lori e jolo jwale ke ntho e sa o robatseng jwalo ka wetsa mosebetsi wa bohlokwa wa ho hlwekisa metro ndate Thuso ka tlasa solid waste rena le domestic collection e leng hore re putha ntho tsa di household ke tsena tse re putha ntlo le ntlo and then be re ba le trade waste e leng hore re puthela bo ra di business ne and then rena le public cleansing e leng hore nyaneng re cleaner mona public space ako eme hanyane fela ako atamele hanyane fela mako hape wa atamele semohe o ka bua hape ke le bua kgetsedi ha o checka ha re bua ka taba ya public cleansing re tla be re phuthile public cleansing like M10 last week on Thursday na re phutha M10 batho ha ba feta mo ba lahla matlakala a bona mme ha ba re rerise hore matlakala makeisheneng ha phuthuwa ke yona hloba boroko eo hobanyaneng ha o tlo sheba dikoloi tsa rona the way di shotang ka teng o ka fumana hore re phuthile Namibia ha ra iphutha kaofela mme ho sane ho ya ka plan ya rona re tlameha re kene ka Freedom Square re lo phutha Freedom Square re tloela Namibia half re sa iphutha mme re tlameha re kgutlele teng fela batho ha ba kgone hore ba ka founela masepale ba mo bolelle hore nyaneng Namibia e ne phuthuwa la boraro mara ha ya phuthuwa kaofela re kopa hore le kgutle le tlo phutha matlakala se banka ba kwata ba lahlela mona na di public space mo e leng hore nyaneng ha wa loka neng o tla bo le madimabe mme ho bona le di our compliance officers ba o tshwara ile be banka le koloi ya hao ho ilokolla masepale o botlameha o ilokolle ka 1900 ke bona tlhoba boroko e kgolo eo ya hore so teng ha rona ha dikoloi re tla be re phutha mona re etse ha ke re ba tla etsa bonnete ba hore batho kaofela ba kgotsofala mara re tlo ba khotsofatsa ha fela le bona bana le tshebedisano mmoho le rona ke le ba menahane mme ka dropong bothata bo ka ba matlakalana a ka dropong ya Bloemfontein ba batho ba bangata ba re Bloemfontein e ditshila ka bo dropong hona di baka tse di mo bonang hore hona le ntho e tsahalang ke bothata bo kae ba o hlwekisa gore toropo ka hare ke hanana le bona ha ba re Bloemfontein e ditshila e etsuwa ditshila ha e ditshila Bloemfontein e tla be e le clean jwalo ka hona jwale e le clean hona le batho bana ba public cleansing ba ntse ba clean hona jwale ha ba qeta ho cleaner ha o fetsa ho feta batho bana ba di shopo ba tle ba tswa ka mabox ba fitla ba lahlela moo wa bona the other thing e nngwe hape ntate Thuso ema ona mo hape mama le etsa eng wena mme wa ka mme Majonase MMC ya ka e ke ratang le etsa eng ka batho bana ba mabenkele gore ko le tella ntweo le etsa eng ka bona ha ba le tella jwalo ba lahlela ditshila fela moo ka pele ba etsa bohlaswa bo tshabehang hona le ba bang be leng hore masepala o ba chargile o ba fumane right handed because ba bang ba lahla e be le hore motho a ba shebileng ha bue rona ke bomang ba bang law enforcement ya rona ile ya tswa ya ba fumana mme ba chargewa for ntho ya matlakala eo mme ha o ka tlo checka mona khwaneng ya Atlas ba ne ba rata teng haholo ha ba sa tshela hobanyaneng ba le ba chargewa batho ba bane ba tshela matlakala and then ya bobedi hape ke engwe ya batho ba makeishene o tla batla ka koloi ya Lesotho a fitla a lahla matlakala hona le chemist ka Charlotte Maqeke o tla ba lahla matlakala moo ka tene ya bosiu matlakala a phuthu ha fetsa o lahla matlakala wa tsamaya because koloi ya hae batho ba rona ha ba kgone hore la ba ka e shoota ha re kgone hore re sale morao ke ya Lesotho ha e register registration number ke ya Lesotho gore ba tsama ka koloi ena bosiu ba fihle ba lahle matlakala mane pela chemist ena ke bona e khone mane bosiu ka bo 10 ha ba qeta o lahla matlakala o ba ile mare law enforcement ya rona ha e ba fumana ba tse ding tsa dikoloi tseo tsa Lesotho di teng mane ke Park Camp re di tshwere mo beng ba tsona ba tla ya ba lo di lokolla mo ka 1900 jalo ka ke buletse
o mametse le SADFM motho motle mona ke buisana le MMC e tsere mosebetsi o matla mosebetsi wa ke mosebetsi o matla ka kang wa tswa re mosebetsi wa hao wena Majonas mosebetsi o no etsang ke mosebetsi o ka etsang hore batho ba fumane metsebetsi o ka thea metsebetsi ke mosebetsi hape wa tourism hore batho ba ka tla mono hape ke mosebetsi wa bophelo wa tswa re o tshwere bophelo mo hobane mo leng ditshila teng batho ba kula wa bona mosebetsi wa ke ntho e kgolo jwa o ntho e kgolo ntho e go ska inyatsa msadi o phame udimo hampe mosebetsi o etsang o ke mosebetsi o mongwe wa hore o ka tlisa bahahlaudi ba tlo bona le dibaka tse ding tse ntle tsa Bloemfontein tsa meao yane ya khale ba tlo bona le mabitlane mane mo teng ono patwa bo Dr. Diderich ba o ne le bo president ba khale ba nakwane ya kgethollo ba batho akere batla ba batla o bona hore na go no etsa la eng kana kwa apartheid ba ka tla le mane mo African National Congress ileng ya tswalwa teng ya thehelwa teng ka di 8 tsa January le monsa 1912 mo batla fela ha o tsama dibaka tse ka reng tsena jalo ka ke bua ka dibaka mane mo ka o fumana o le ditshila mo mnwaka o fumana hona le batho ba bang ba tswang ka ntle wa Afrika Borwa ba lokisa le makoloi pela dibaka tsa lona tsa bohlokwa tseo re ka reng ke mafa a rona heritage bua le nna o bua nnete ntate Thuso jalo ka ha Hertog Park mo pla Brand Fisher building la masipala ho nona le batho le bona ba ne ba rata o tla bosiu ba fihle ba lahlele matlakala mo and Hertog Park is our heritage ha o check hantle e nngwe ntate Thuso e ne ke re go jetsa yona re na le batho ba nana ba educational awareness bekeng tsa o feta re tswa ho ntsha dibini tse leng ho di tshela matlakala dikolong mona re ruta le bana hore na di recycling ho etsahalang ka yona ka mona na le tshela di plastic fela ka mona le tshela matlakala a mang a itseng ka mona mabotlolo jwalo mara recycling ha ke re wa tseba yona e etswa ke private ba di kopanya jwalo be ba dinka ba disa to the private company e nngwe e re nang le yona masipaleng wa Motaung ke di-project tsane tse pedi tsane e leng ya PES e leng ya war on waste tse leng hore nyane le tsona di re thusa haholo ho bona toropo ya rona kapa metsana ya rona e teng ka re ho Motaung e hlwekile mane Botshabelo F section di kgoding tsa ho feta ba le batswa ka makatla mnamane wa 27 e leng woteng ya Councillor Shine ba fitla ba phuputsa ba fiela ba kolomaka hohle ka re wot mme ba le ba fumana ngwana a lahluwe le teng mono e leng hore nyaneng o se a itsa a hlokafetse mme ba le ba bitsa maponesa ha ke re ha rena tseba hore na ke ngwana manyeo still born so ke sa mang o ba ke tla ke tloa di eleng kwana na be ke ya di eseng tla ke molahlela teng ha o tsebe hore na ke mang e leng hore ke ngwana hae eno so re etsa bonnete ba hore toropo ya rona e dula e hlwekile ka dinako tsohle ke a leboa mme ke a leboa metsotso 22 ka morago ra ya bobedi toro ya hao a komphe toro ya hao ka mosebetsi ona o etsang o batla o bona ho fihlela eng Batho ntate Thuso pele ho hane ne re ha re kena ka hare ho Motaung e re ha re le mona di stage mona re ra the city of roses the city of Makufe the city of cheetahs haholo di roses re batla ho bona hape di roses tsane ne di ba teng mo hlwekileng teng ke batla ho bona Motaung e hlwekile e re ha themene ya rona ena na be re bolela hore Motaung e hlwekile re a leboa le air pollution ya rona e hlwekile re na le bonnete bona o mametse le SADFM mo mamedi motle jwale ke tla potsong e nngwe jwale ena o kgotsofetse ka basebetsi ba hao gore na ka ho ya ka dinako hore ha ba kena ka 6 o'clock ha ba kena 7 o'clock 8 o'clock ba chaya ha ile 6 o'clock ba o kgotsofetse ha jole tjena nna ntate Thuso mo ntse ke tsamaya teng hoba ke sebetsa fatshe nna ke kgotsofetse bohle mo ntse ke tsamaya le bo teng ke sebetsa le bona di bekeng tse fitileng re na le program ena le ntate Vusi ya bangena re sebetsa mo ho tloha ka 7:30 o fitlhella ka 5 o'clock la boraro la bone la bohlano re phutha tsona tsena tse bitswang di illegal dumping yena a kata ditsela ebile a kwala disuwa ntho leakage tse teng ka hare ho motse ba sebetsi ba rona ka nnete mo ba fihla ka nako ba sebetsa mme ba tšhaisa ka nako mo santsaneng ke kgotsofetse
pelo ya hao e santsane le hantle e santsaneng e le hantle for now. dilori tsa lona di na le security e felletseng tse gore ko wena wa dilori tseo wa kere Ke nna ke sebetsang ka taba tsa fleet ka hare ho Motaung. Ke nna ke sepelang department ka ho fapafapana dikoloi. mme Dikoloi tse tswileng hona jwale tse ntse di sebetsa di na le security se hantle. Ke ka ho hona le tse leng hore nyaneng majoro o di rekile ha ke sa hopola majoro o di rekile di teng dikoloi tseo le tlo di kenya di-camera di kwalletse hobanyaneng ha di na di-tracker di-tracker tsa lona ke kopa re bue mona ha ke le Turkey man ho batho ba hlwekisang Turkey Istanbul ba hlwekisang mono ke tsamaile Turkey haholo mme wa tswa le bana ba mona Freestata bana ba kena dikolo Turkey man di-glory tsa teng di na le di-camera o kgona go bona Jonas mono mosebetsing gore na o go kae o etsa eng o theoile ka nako itseng lori e eme go kae e etsa eng na o apere uniform eno na o na le di-glove tsane na o ka glove tsena tsa lona le di bitsang tsena tse ba sebetsang ka tsona ba nka dikgwere glove tsena tsa gore kgone go itshireletsa na ha ile o rwala katiba ena e etsang ke protection ya tsona tseo jwalo ka o fela ntho tseno na le tlo di kenya di-camera dilori tsa lona hape e thusa gore camera eno ha lori eo e ka amea kotsing go tseba le gore na go tlile jwang gore lori ena e amee kotsing se ke la bona batho fela ba se ba lwana locationeng man ba ra lori tsena re di battery a itšhesa di a jaaka locationeng ntho tse ka reng tseno lori tsa bona di-camera di potuwe ke di-camera ka na o tla di kenya di-camera a ke a botsa Jonas ke a botsa mme o MMC etsa mosebetsi o moholo mme wa ka hore di lori tsohle kapa dikoloi tsohle tsa masepala re be le di-camera hobanyaneng ha jwale re sa tsane rena le ntho tse bitswang di-tracker mo e leng hore ra o tracker ra checka hore na o ho kae ka ko ka lori eo ha hore o fumane accident e kae ra o no ile report o siko ya bontsha monana mo founung tsa rona kapa nthong tsa rona systeming ya rona hore o no le report o no se replant o sa phutha matlaka ke a leboha o etse ka mono ke yona ntho e re tlo e etsa eo ya hore re etse bonnete ba hore di ba le di-camera goba basebetsi ba rona ka nnete ba re shasha le ntho tsenana tsa di-authority ra ba neya mare ba re shasha ntse ke bua le bo ntate ba fleet bekeng e fetileng ke re tlo etsa bonnete ba hore le tsona tse kokobaneng gore tse thutsweng tse ha di tswa hekeng lefapheng le leng le le leng ba mo fe ntho nngwe ene maburu ba e bitsang Magtageng wa e hopola Magtageng mangwana e bitswa kore na tumello kore o na le tumello na o le khutlela ona teng mo Magtageng le rona mona SABC no tlameha hore ho be jwalo le Magtageng ya hore o kganna koloi eno ya bona re shabe NP 200 itswile 55 mamang and then ha itswile tjena ana itswile ena le scratch kapa jwa itswile e kobeile ana itswile ena le petrolo e tletseng mme ha ikhuta ile empty o tswa kae o nontso etsa e tshwara ona teng mono ke kopa o nke pene ya hao hle mme wena mo mamedi motle ke batla o go bue le mmefelo mo jwetse mo ditshila di leng ngata teng yena o tla nna ngole fatshe ka jenwa ke a mmitsa gore a tlo araba dipotso nako e tlang ke tlo mmitsa jwale o tloa mono ke re lona jwale le mmotse dipotso ka jenwa ke a mmitsa gore arabe dipotso ke batla a ngole fela lona heba a utlwa solpana a vepenar van standen diverse op ale ke le bue le nna kwano mona mme a tsebe o ngola fatshe rona le la ka ditshila tse leng ho kae re bua ka ona matlakala hore na le la ka matlakala le ngo kae a go di bula mono Thabang moshane se ka patlokwana atamela tshwara mona moshana ke ka theola matso be menwane ya ka hanyane fela se mo ke a leboa moshaneso bona o ka thetsa mantho tse di atima Facebook ya rona ya tima re ke tsena fela se mo a ntso etsa mo la lo tla o banka kwa a se mo mo mamedi motlem ke tlo kopa o ntitsetse ke tlo kopa hore o ntitsetse wena mo mamedi o buisane le nna o mpolella hore na wena sello sa hao se o kae ditshila di o kae o teng ya senga re ngolletse mo na Ben's Flay o teng a senga ngotse
o teng a senga ngotse wa Ben's Flay a re leke le shebe ka mane ka Ben's Flay le ena o sa a ngotse mono ke a bona le ena o re ngolletse kwano ke a leboa e re ke tla utlwa le mehaleng mona horna ke mo mamedi a re mametseng wa Diversop ke mo mamedi wa Soutpan ke mo mamedi wa Tabanchu ke mo mamedi wa Botshabelo mana ka re letsetse e re utlwa hanyane mo mamedi dumela o moyeng khotso Tshwara jalo ntate ka ko mme hanyane fela ka thoko ntate ke tla monka re batla ke batla mme kwano mona re ke re utlwe ho mo mamedi ya dulang Bloemfontein kapa ka phela mme o letsa o le kae o letsa o le kae mo mamedi e moholo Now, ukghona ukuthi abantu bane ba ena eno re ba ka sa hae gore na dilana tsone sa speaker re ka mo gana go yo re le tsile gore ba tsana ba tsole mme ba tshela mo matlakala kae ka a tshela bana tsone ba tsara ba tsana ba tsara tshela mo matlakala bo koko ka ba pilo ba ne dilonga ya kwa isitsile mo ba tsa a tsena ba tsela mo ba tsengetse wena hana bitse o kae motswalle wa ka ile ba kona go botse batho ba ha ba di